Kala Parisi megi berita maka teremen jelma si ida ras ipridiken Yesus asangken ipridiken Yohanes. Situhuna labo sekala jelma pe ipridiken Yesus. Tapi ajar-ajar nange ipridiken ca. Kenca ibegi Yesus kai si icakapken kala. Itading kena daerah Judea. Mulihken ia ku daerah Galilea. Ibas perdalanenna labanci ia ibentasina daerah Samaria. Sehme Yesus kusada kuta i daerah Samaria, gelarna Sihar. Kuta deher ras juma si ibreken Jakup nai man anakna Jusuf. Ibas juma lisada sumur si igelari sumur Jakup. Perbahan latih ia kap Yesus erdalan. Maka kundul ia itepi sumur Paksa si wari enggo ciger. Ajar-ajar Yesus laus kubasada kuta nukur nakan. Asum Yesus sisada ije. Rehme sekala diberu bangsa Samaria kusumur ngelegi lau. Nina Yesus man bana. Entah siti lau ena gelah ku inem. Ngaloi diberu Kam kalak Yahudi, jana aku kalak Samaria. Engkai maka ipindondu lau inemen man bangku. Biasana kalak Yahudi, langgit make kaipe si enggo ipake kalak Samaria. Nina Yesus, adi tehendu karena pemere di bata. Jana adi itandendu ise si mindo lau, man bandu enda. Tentu ipindondu man bana lau, jenari ibre kena man bandu, lau simreken kegeluhan. Ngaloi diberu oh Tuhan, bagus kap sumur enda. Jana timbandu pelalin. Ijai buat lau simreken kegeluhan Nini kami si Jakup nai mereken sumur enda man kami. Ijenda nari me lau man inemena. Ras anak, ras man anak-anakna bagepe asuhna. Malah bukin ikata kendu. Maka belinan kam asa nini kami Jakup Berjawab Yesus. Kalak singinem lau enda muas denga ia. Tapi kalak si minum lau kegeluhan si kubreken man bana. Lanai ia muas serasa lalap. Sebab lau si kubreken jadi sumbul si erburak-burak ibas ia. Dengan mereken kegeluhan si tuhu-tuhu sila berkeri-kerin. Ngaloi diberu oh Tuhan, breken min lau man bangku. Gelah ulanai aku muas. Jana lanai perlu aku kujenda muat lau. Nina Yesus, toh lagi perbulangan du ras kam kujenda. Ngaloi diberu lalit perbulanganku. Maka Nina Yesus tuhu bagi si kata kendu lalit perbulangan du. Sebab kam enggo 5 kali erjabu. Janah dilaki siras kam genduari pe si tuhuna labo perbulangan du. Payokel katandu ngaloi diberu oh Tuhan, nabi kepeken kam. Nini kami idas uruah isembahna di bata. Tapi nini kalak Yahudi di Yerusalem meinganna ersembah man
di bata. Nina Yesus man bana, oh bibi, telah kaman bangku. Rehme pagi pak sana, maka lanai bo ideleng isembah kalak di bata, bagai pelanai bo i Jerusalem. Kam kalak Samaria, si Tuhuna la itahdu ise si isembahdu. Tapi kami kalak Yahudi, ietah kami ngeise si isembah kami. Sabab si ingklini injanjikan di bata reh arah kalak Yahudi. Tapi reh mepak sana jana si Tuhuna nggosehpe. Ija arah kesah si badia manusia ersembah man di bata alupayo. Di bata kesah kap. Maka arah kesah ngenca maka banci manusia nembah alupayo. Ngaloi dibru man Yesus. Ku eteh maka raja penampat si ijanjikan di bata si igelari Kristus nandangi rehme. Jana ia reh kerinana pagi ipetangkasna man banta. Nina Yesus man bana, aku si ngerana raskam endakap si ingklini si ijanjikan di bata paksa si reh mulihkan ajar-ajar Yesus. Mamang kel Athena, sabab ida petina Yesus ngerana ras sekalak diberu. Tapi lah sekalak pe ia nungkun man diberu kai atendu. Entah nungkun man Yesus, kai maka kam ngerana ras ia. Kenca bage laus diberu kukuta. Ita dingkena ingan launan dai. Jenari nina man anak kuta. Marilah sinehen. Kalak singgo nuriken kerina lagu langkahku. Baci jadi ia meraja penampat si ijanjikan di bata maka berkat anak kuta ndah Yesus. Paksa si ajar-ajar nyahkan Yesus man. Nina, oh guru, man kita. Tapi ngaloi Yesus. Lip kap panganku sila ietahdu. Maka si sungkun-sungkunan ajar-ajar. Nina, lip kindai kalak naruken pangan man bana. Jenari Nina Yesus. Panganku mekap ngikutken praten sinuruh aku. Ngendungi dahin si brekena man bangku. Ikata kendu 4 bulan nari nggorani. Tapi nehenlah ku juma-juma. Page enggo megersing ibas juma-juma. Guna i perani. Kalak si peranisa ngalo-ngaloken upahna. Jana ipepulungna asilna. Guna kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri kerin. Gelas si merdang rasirani, ras-ras ermeriah ukur. Tuhu me bagi si ikatakan ibas kuan-kuan. Lain si merdang, lain si peranisa. Kusuruh kamrani ijuma silakam dahisa. Tapi kalak si deban, ije erdahin, janah kam pepulung ulihna latih. Enterem kalak Samaria ibas kutae, teh man Yesus, erdandanken diberu Ituri kena man bangku kerina, si enggo pernah kubahan. Maka kenca jumpa kalak Samaria ras Yesus, ipindo kena gelah ulah lebih Yesus lawes. Perbahan si 2 wari nari dekahna Yesus ikuta kalak Samaria
Kenca Yesus ngajar teremna pe kalak sita. Jenari Nina kalak mandi berundai. Kami enggote genduari. Labo erdandanken kai si katakan du. Tapi erdandanken kami jine enggo megi pengajaranna. Janah iteh kami maka tuhu-tuhu me ia si ingkelini doni enda. Kenca dua wari Yesus ibas kuta berkat ia ku Galilea. Yesus jine enggo pernah ngatakan, sekala nabi labo maharga ibas kutana. Tapi kenca Yesus i Galilea, ia lo kala ia alumriah ukur. Sabab asumwari raya Paskah i Jerusalem, nggo idah kala kerina kai si ibahan Yesus. Alu bage mulihkan Yesus kukutakana i daerah Galilea. Ema kuta si pernah ije ibahanna lau jadi anggur. Ibas kuta eli skala menteri raja, anakna sakit i Kapernaum. Kenca i begina berita maka Yesus enggore i Judea nari ku Galilea. Maka ijumpai na Yesus. Jana ipindo kena gelah berkat Yesus ku Kapernaum. Guna pepalem anakna si menam mate Tapi nina Yesus man bana. Adilanga kin idahandu tanda-tanda sengget simbelin labo kante. Ngaloi menteri raja Oh Bapa, berkatlah kita minter, ope dengan mate anakku. Nina Yesus man bana, to mulihkan kam, malam nge anak ndu Dek menteri kai si katakan Yesus. Maka laus ia, di tengah dalan, jumpa ia ras juak-juakna. Nina juak-juakna man bana. Anak ndongo malam. Isungkunna juak-juakna entah jam 3 anakna mulai malam. Erjabab juak-juak nderbi kira-kira jam 1 suari nggo malam pinakitna. Jenari iingat menteri maka ibah jam si asum nina Yesus man bana malam nge anak ndu maka kerina ia ras keluargana te man Yesus. Endame tanda sengget si peduakan ibahan Yesus i Galilea. Tanda sengget enda ibahanna kenca ia muli i Judea